endaran lataulay to temo. Yamo tu pebuka kada tu sementara di posara mak penduan na ibadah. Sudah na panata ambe pandita sampai sima STH pandita ende jemaat Bethlehem Parapo mak pentalun na umpanata ada citetena te ada ma pasuruk mapenapa na kada kaparentan batu kada pak panunduk dudio may tumak parenta tu dana lupian batu dudio may ambil kepala lembang kole batu mapeliman na kada mali kada kaboro dudio may tumak rapu tula na sayanan papa na lasok nama penanan na den tu nasorong tumak rapu tula na pertama kumbungan mapimpitun na Pak Paupu jadi ia matatu endaran latau lalan waktu totemo naminta maki endaran mak penduan ibadah nalako ambek pandita waktu ki sorong lako mintu rapu tu nabi batang lembang te kamasusan siya lako toran ambek toran indo kalau ada presentasi angka tu tidukun tamat inang kamasusan may komita pa maatan penanta sono lasang tamin tamat kami numban pa apakatana sitena te endaran ada maapa surup yang utamai kami sono lasang anta angka Pak Pudian lambai yang kombo saratu karo pulau ada batu kat kini mudah-mudahan nomor 15 untuk membela bayang kayu salib tanda tampak rohku siapa tu salinanai tu puang maindan ulak bak salah natonino ku angkaran tu saliato sanglaku tanpa katuanku saliato ku toe manda ku pemana itu mahkota Melasari yato tidak sedisayu lako kaleku tandawanmu anak domba maindan tamalino pintu disalib belana saletah ku angkaran tu saliato saya laku tanpa katuanku saliato ku toe manda ku pemana
mahkota. Untung bang nak batak nolala sali maina buda tu sayuda datanglah dan yang kan disolat nak male kamalan kamala birana ku angkaran tu saliyato sailaku tanpa katuanku salia tututo emanda ku pemana itu mahkota. Iya tu patunduan ta lante kami nempan pak pakatan lan Allah tu temo labu tu jomai puang matu ambek tu mangkau kombong langit tas kisolamin tu isinna tu puang tontong makari tu lah kepanam pamalak bina anna rampoi merokomi kamarampasan syakama turu-turuan du jomai puang matu ambek ta jomai puang Yesus Kristus na puang tena masallo amin. Mazmur berbalasan. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Amin. Kurangi kami puang tambah itang toran.
Eluming kakang lante lino puang Kelato bangkan roko toliku Inang kamuri turan nuangki Inang karangkan diong mai kasanggangan Kenalambikan kamar parisan Lantelino pono wai mata Tampak bela mokan uno lai Oh puan Rangi bitie pengkamo yaki Rangi mite sarrobu dangki Toe manda mokan ni puang Anadaki lumingka salah Agar dimokan puang Tumintu nakasalangki Kipenasan nito ngamo Tu penggaurangki Inalambikan kamar parisan Lantelino pono wai mata Tampak bela mokan uno lai Oh puang Rangi mite pengkamo yaki Rangi mite sarrobu dangki Toe manda mokan ni puang Dangki lumingka salah Pagari mokan puang Tumintu nakasalangki Kipenasan nitonganmu Tu penggaurangki Rangi mite pengkamo yaki Rangi mite sarrobu dangki Toe manda mokan ni puang Anadaki lumingka salah Pagar dimokan puang Tumintu nakasalangki Kipenasan nitonganmu Tu penggaurangki Ya, insyaallah Buat di Papalabi Tulinya dari Pak Angkor untuk Sarudanta Taman di bahasa itu sangat dalam surat pada tunda pematua mereka kita pada kebatun dan tamu sambayang. Laku kali dia buang ki
saya minolo lantai akan kasusam belatong to bangki karena saya kumua tak ebang tu menjadi ranung kisah secara matutoki kamang opo nalol to tema dalam di waktu nalakini basay siya orang itu sangat dalam masura baratum kuasai kan penamasalo rondong kan solonasa ino panete karam di manasa lamang alena alam pinaki laki pake lompa manasa di katuang kumua yete mi kami nang tau mabukan ni opuang pula tuo si turu lapak poream ni siya waktu nadako o lompa mana itu kada tuan suruga ia betul puang pak di pagar selaki mak kada-kada mau komila ko kali kisol nasang belan nasak ka asal yang kalorani kada lan puang Yesu puang apet abaki ki sembayang mati olomi opuang amin karena pemoto tu latu basang kita nol latu temo ia betul lamai pepasan baru surah An-Nara suluk Paulus lakoto Korintus 2 Korintus pasal 5 angka 90 misa saya ko angka 20 misa karena pematuan aku tu belanda kisah tu diona ungkat aku puang ia moto angki adai tu tahu anna maapatok apa lako puang matua ina mapayang bang mo kan ukuran non ang kipayan duka lan sukaran inami tak mo kila umpa tendengan kale kila ko kamo sangadina laki bengko mitu bandang na lamine usat tuang kan anaden mi pibalian lako to usat tuan kalena diona apa na tiro mata na tangia diona apa lan luba belana yake butung kanto kata mataman na pemala di pumatua apa yake malino kan di pemaupa belana na patundukkan tu pak kaborok na Kristo tu jika nasai kumua mate mau tu tahu misa tu belana ya tu mintu tahu ya mora bandang na to anta mate solanasa sia mate mau tu belana mintu tahu mua aneh tu apa daan na untuan kalena sangadina la untuan ni tu to mangka mo mate siya malibangon belana ia tu mai tahu ya to ia mo to randuk to temo tak misa duka tahu kitandai diona agan tolino ke susinna kitandai mitu Kristu diona agan tolino na apa to temo te tak emo kitandai susito ia mo to ya keden ni misa tahu tuolan Kristus ya mo pa apa dari baru na ya tumai apa malaun pa ade mo na tongan na di popenda di baru mo apa mintu na tu yan na to ludio may nasang may puang matua tumangka umpasi kaya loki kalian na tete dio Kristo siya umpa kamasian toyan kasi kaeloan lako kaleki dilana tete dio Kristo unani puang umpasi kaeloi kalena tu isinna telino sia tae na reken nilako kalena tau tu kasalana sia na patunggunni kan tu kareba kasi kaeluan yamato kida di pesuan na Kristo sia kiisan kumua na po sumbungan pudukan puang matua maapa kilala angki maakada diona Kristo umpalakui kumua sangapoi upa ame di pasi kaelo puang matua ana ia tutang narandan kasalan mangkamo na popenda di kasalan uson daki kumua anak kita mendadi kamalolon na puang matua diona iya teh rampo meneto tu Pak Santa na mau paki sonasang kita rang itu karena puang matua anta palampenai ba tu talopian nilante katuan tutup persiapan kamsiang ki buang matua ayat 10 karoso lah 10 kasera lah ni menoton manusia kada lamin dari manusia kada to temo yang mutulam may ayat 10 karwa 10 kasera nakwa apa pintu na tuyan na to ludio nasa nga may puang matua tumangkam pasi kailo ki kalena tete dio Kristo siapa kamasian to yang kasi kailon lako kaleki bilang na tete dio Kristo nani puang matua pasi kailo yi kalena tu
pasikayo kalena tu sin na telino. Sia tae na reken ni lako kalena tau tu kasalanna sia na patugunikan tu kareba kasi kaelon di pasi kaelo lan Kristus ya tona matundan bongkar matu kadang poledan itu di zona kasiluran batu kami saran tapi bungka kada kuah mani di pokada ya tu kami saran na masan na mo di saadin apalagi kaya memang ta lopian marampai na to temo tapo lilian nomo tujona di pasi kaelo lan Kristus jadi karena di pokada tu si kaelo tak pernah di posara inang masan na mo di saadin apalagi kena memang tapa na ata marampai dan katuanta tu si kaelo lakuan kato marapu tu nalambi de kamasusan sia kita sonasang tuturu unala katana lang kamasusan turampo lante tarampak malusen salama si tamu malik salama siang shalom ia tu tamang kaum kiring ite surak yang tu Rasul Paulus tomangka tuolan kamalilinan tutang unturu katonganan napuang sia dikuak kuma walina Kristus tunen ne ureken ni kumang bomba na itu sanani ya dukan ni mahal itu laumpa kario-rio dalam datang masan ng tiro itu tumapatongan lato Kristus apa susi mo ya to ya tu mamasena po matua inang tangada di lambi i law sandak ki tangala di lambi umba susi tu tangana ya mo to anay Rasul Paulus na tambay po matua mendadi lentek maringana ba atu di kuah lan karena po matua la usayanan ni tu kareba kasi kaelon ya mo to anay Rasul Paulus tangala matako mo belum pakatitin lako tabi kombongan tu na agan kamelon situru na lan Kristus Yesus susilan lo temo na pamanasa ba atu na pakatitin lako te kombongan dio Korintus tu dio na haagan tupayan lan Kristus kumua yate kita soran asang siamin tu isin na lino di kuah kumua na pasi kaya lo mo pumamatuan na kalena ulen doi Kristus Yesus tu di kuah kumua tete dio Kristo o sumpah kamasian ni tu kasih kaeluan lako kaleki kadang Rasul Paulus to lako to Korintus ya mora totul amin tadi pak nanungan lan Allah to temo kumua ya te nalupian na Rasul Paulus ulen do te pengkarangan na penama sallo kumadeno pa anna po bangon ni kombongan dio Korintus anna ta na labo tu te medisanga katang si kaelon kasih salah-salan batu gede ni kulo sanga bang kalena tongan sia singa-singa anak patol tutang situ karena pematua nang na kamali Rasul Paulus semua tienda tontong bu tu kasih kaelon nya betul na poping garot to i tu kasih kaelon nya to lan buang Yesus lan buang Yesus apa tu napaka Rasul Paulus ndete lapat kita soran asang yang tu la umpamanasai la komintu tahu tu diona agan na katuan na tolino sia diona kasalamaran sia diona umba lananay tutun timitor tolino ke nalamdi misanda suka na batu ka atuangin di kudu lana pamalam ba atulana luruskan Rasul Paulus tiyan na to. Di diyo na
katuan na Tortolino bilang na waktu ya to Tortolino waktu ya to buda pa ya tu Penoton katuan na kumaya tu may kasalamaran labu tu jo may kamen turusan na la komite may sukaran ba tu di ko hukum tahu siya yatin na salama tu tahu gimana saya kuma naturu tu atoran kuma inang paralu pia di oga utu di sana sunna awat tu ya to sampai na tak itu tak na salama tu tahu siya inang lempa ya tutang gimana saya kuma inang latin ya ini kami limbungan ng tomate lempa ya tu nakuan na taera ya tu di sana kamalim bangunan siya buda kapatupahang kumaumba la susi tuturun na Tolino kaya nalam ini sanda suka na siya sel ko totemo to nang biasa pa buto tu lalu pahang lalu agama batu keyakinan kumombato ngaralano la te Tolino ke nalam ini sanda suka yang betul na pantan bu tu temai aagan tu na poga utor Tolino kumwa yan na ni poga uto taan na latama inan kamasanangan yan na taan na sundun tuyan na to taan na la posalamay tu tomale mo nemboko saya nak ketemu to na biasa pa butu upahang niya to mai apa yan nakita lang kasaran ng baita siyam ya to apa ko yang mo to tulata tinomale sosolan asang kumua ya te kita ate inang di ko mo kumamang kami kinapasi kalau puang matua lan Kristus yan na lang ay asang pulo kasera di kwa kuma belana tete dio Kristo nani puang matua pasi kalau ikalena tu mintu isinna telino betonan na kita tolino siya te may mintu na apa ada dinna siya yadu kate may mintu apa na posara Tortolino lah ya temi di kuah kuma lawan langan na katuan na ba atu adaan na temi Tortolino nakona sang kuma mangka di pasi kaelo lan Kristus do terus Paulus mangka manasundun ni Kristus do kayu teh ata yang betul na yaton na kuah mi kuma ganna amo semuanya selesai sempurna jadi tak mau senga ana tula mendadi lana posalama atau Tortolino Kristus sustu karana puang kuma ulen doi kapate anak Kristus ya tuma patongan undang la salama ya tu kamoton na tak mau nalaka aturan nu teni kita tuma patongan kina lami kisan suka ta saba na ko may Korinto pasal 5 kuma taisang kumayan na dirondon ni tenda tani torro lante lino lalu napa ki misa abanwa dio may pumatua daw suruga latani torro tutangnya panggarga 5 sama dina tontong saya lakon manas sa mulan Kristus ya mo to na tangala na perangga mo tin katuanta mo malasus torron na timi tumale mo memboko na pamanas sa kada no pumatua kumalam terrampangi ki misa inan batu banwa dio may pumatua dosu na lantian na to tadu ka man nalah mendadi karangangan ako kita soal nasang belang na irang na panamanas tadu kaya puang Yesu susia kan na timito mahale mo ba at tomate mo yamoton na pa manas sa kuma nako tu Yesu kumote tu kamali bangunan siya katuan na minda tumpatongan na moy an namate latuo karena po Yesu moy an namate latuo siya na kuha minda tutuo siya kung patongan na tak na lamate tontong sa lakona ni patongan rakati tak na lamate tontong sa lakona batonan na kuma yiti mikita Tortolino lato maapatongan inang alamate apa yiti maapatongan lang Kristus di pagkada kuma muyan namate latuo ba't tak na lamate tontong sa lakona bila nalin tu kamaling bangunan siya napasan mo puang Yesu tu si taruo na to kumua wala man ang pasadian kominan jadi dami masusah
Yan nasaka mo tuinan to. Rasulin alam tamu ikom. Jadi semua perkara diselesaikan Kristus. Semua perjalanan kehidupan selanjutnya itu semuanya adalah perencanaan Kristus. Yamang kamate tua sule pasalama ki. Siya Malaysia pun pasalian kiinan untuk apa tuh man? Nah, apa tuh tulang dari kamu susah tapi kita tertolong. Nabu dapat may tahu butung tang na kamali pa itu Kristus. Bu dapat tu umpagok katuan na si turo bang lalampa ako ren na minata na porek Kristus. Paling nga manas sa malaw kita. Tumang kanapasan po ang Yesus lako kaleta sa nasa. Pasi kaya loki ulen do ikamatian. Siya ina di pamanas sa kamay ito. Ako yan kumay tiroy. Kumulan wahyu kumayan na dako ato. Ala tuwa kilaginan kamasamnangan siya ya kalena mo yala umpa ade itu woy matanta naman ito kuma nakoran ko atua rongko tu tamate lan puang sela ang totemo bilan na lampu palentar umo katuan na lampu palentar umo kapo yoran na ana puang matua lauron lamin layo. Jadi sebuah kegembiraan dan sukacita bagi kita sekalian. Lalu, apa tuh napakada Rasul Paulus ini teh yang matu kumua na pasikai na pumatua tu mintu-mintu na lantai lina. Yang betulna sesungguhnya semua yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya mengarah kepada Kristus, bukan kepada hal-hal lain. Ya walaupun biasa dikwa ya teme dikwa bukun na taposara. Iya. Mga dikwa mo kumadi po penotom walang kapatonganan. Biasa kukuha na tempat yang miulian sahabat apa tahu kata itu memiliki arti dan arti itu kadang-kadang menjadi pegangan seseorang yang motor biasa nak kata na wah budak ini suluk terlalu keperluan saya nggak tak kuat tang lamorai dan ini sahabat biasa dikuah berkasus itu kuah ya mau kata biasa dikuah pira siara ka mi pakinaluan itu siya nene. Kinalo. Batu bokong na. Walaupun secara orang percaya, baik takwa. Ulalian mira tu dia. Apalah tapang kuma. Ya tu ulalian mengandung arti dan makna. Dan makna itu yang kadang-kadang mengganggu iman kita. Siya yang motor na yan na tang susi palawan na bu tu mito na kata na kona oh na din pawat tu dako na dikiring sa ba tu di kwa kiring siya maapaun di babata siya may to sarani maapaun di karena itu apa ko kwa laku pakana teko mbay nata siya moran na susi lalu tanga tetapi perlu diungkapkan supaya menjernihkan keimanan kita. Kuma segala sesuatu yang kita buat itu hendaknya mengarah kepada kemuliaan Kristus. Lalu kita soal nasang, jadi karena mau tutu utun lako kita, siya tu utun lako angga to maarapo, kapatongan nito kumua, mintu na temaya patangkaran, tapo penoton nila Kristus, kumayo. Tingkana nanalit kan se kuma di posara susito na di ko na bu utut may kasih kailon ya beton na matundan na kukuha kuma la di ko ya kuma la si tundan mo teme to maarapu te may kobongan siya tondok laun pamisa apena laun tamui temi sara si tena te kam susan susi pasiamo to tema to kuma ya teme la posara na tanto la tapo penoto lan kan lo mo to susi mo siam na pokada mendua acara atau kumala atau pengaron to lan kape kalukan lan kapatokan. Jadi laku kita seorang nasang dino panete karena tua lampa manasya laku kita supaya jangan ragu lagi tentang bagaimana kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam Kristus semuanya telah selesai. Mang kamu tu pumatom pasi kaelo ikalena. Ulen Kristus tu isi natelino. Kita maarupa tahu siang itu na yang mato. Bila memang kami tidak percaya na pasi kaelo ng Kristus, maka arah kita yang sesungguhnya adalah
kepada Kristus. Semua yang kita lakukan hendaknya berpusat pada Kristus dan hendaknya menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Nah, pumatorong pasaki kami tomak ratus ya pasaki itu sama-sama. Amin. Bapayan kursunga ata ulen dipamengan na marasam di sorong tu penomba. Tapo penani naning kombongan. Pudi puang epenangku. Susi ande unisanan tanpa kulit anaknya ia duka hutan dari tanpa era anaknya pudi buang masuk karena saya laku susi bangkan bunga-bunga satu bangri napa di apa akan aku angki temen balik tam dinda pudi buang kuasa nasai laku tato lesi umpo itu patalan bersama oleh tak sembahyang tangka atukan nih rampo dio olong aladi ini pakai dek kurus sumbang siap oleh perayangki kumamirakan na otongkan di teme padi apa tangka atu tu pak kabarok misya mama sen papayan lako kaleki labi lako teme angga to maarapu anda labi ni watuna lanim patengkai desara sitena te kamsusan na labi di kamwatuna te allo to temo posare itu bisa endaran nada makasu karena itu mangka kirang yo puang lompa manas saya laku kaleki teme agian kita tolino kumua mangka mukani ni kamasay siya mi pasalama mi pasikalo kalemi lan puang kita Yesus yung to tanaman nilang pinangkin ng pakitang lapigiyang alam tingay ti katuan lah kumpatu ti maya agan katuan ki kumwa inalambi kan sanda sukaki manas sasadia mo to ina laki ni torro si sola puang lang perang pangi kan inan tumangkay pasadang kan puang la torro si sola puang yesudan kan birang ya pada to puang kita tong bang sela kalimi kumwa ami babata akan sola nasam
Ipabat ka itemi kamaarapo. Lako temi kombongan. Lako temi tondok. Lako temi tondok perintaki. Lako temi toran nindok toran nambek tu tontong lama apa kilala. Lalu pana ata itemi sara. Siya itemi pingkarangan. Oh puang tu tumang pakila suruga. Tontong aduka kan iselak kalemi kumua. Ani pasaki lako temi mintu bati ina teto. Ni tambay malam tangaki teto mutuangki. Kita apa nama joren tontong kau ni kampai lalu aturan na kumua ino pa na yan alambi waktu nadako manasa lah si bulung lah si tamu lan painan ballo lampo sara mana apa ide sara si tena te kapusan yo te ande kaboro tu bita bela bela tangan soal nasa yo do kami kita tontong masela kalau ini kumua ada kamu duka lompat kata nila kami untuk temi tomi tu merasan apa na otot temi pa ana tontong bangun sabda tongan di kumua inang tontong abang tu ba akaboro mi si solat ni yang to pamato sonasang pamata sonasang selok ko dalam bina duka watu memang kana ko ba solanasang lam posara usara stena to kan susan tu rasa penting sadu ka kanila ko kalemi opuang masambayang kumua muyan na si sonda situ ka temia akan apa pa akaboro mi tontong pa la ko leki mangka pa kamasemi siapa akaboro mi usala dan siung kampai itu suruh ki Bapak Sandi ana mangka marampak mau dioperasi anu Allah tete ya mereka puang ki mas sampai kumua kamu lah minta di dokter tang kitangan tontong lah saya rem ini mau kosami anda teme dikas operasi menasa kumua lah salah kona saya lako mondo marampu apuang minta di kasentian kaparan nuan lang katona tontong budi kami itu mintu apa napake kan dewe pedampi kamu lampas sakit opung dan duka toki masambayang laku teme tomi keden nilalu akan kamasakian tang pakule belanda sakit oh puang butui anak kamu lampa payang kosami lebih teme kamatotoran siya kamalekian mi tonto duka pamatoto teme toron tongki teme lama lu akan kamatuan teme adina siapa rampok ki solam adoko lah ya teme tang pakule namo tontong kami mimpa matahana solan asang Ino pak natiro malay sutu yan nato kumay du kamay misa tanda man sana pak kabaro mi ako temi teman-teman kikuma sanga pa mamasain na mining kampayo puang na maadin mo ulang kita bisa Allah kamatu basta kita mibati inate teman-teman kipuang tumitambay lamia la tanga kisonasa te marasan na masikola ada ilmu masikola marampa opo mibungkari lan te marasan na mdaka pengkarangan mi daran ito mi marasan na mengkar mi bini kaloboran te marasan na lobo na tutuan kasale kami dari tokinan tendu kato tontong komi puami sarada kan soalan asang ke laki pataru bite acara site nate ma pasudu potemo iko dapat na mintu na tingkana sara lan no tema batu tingkana ada lah tingka merampa beranda pandarana siapa kaboro mi tontong pak dipagare saraki pamitan dintalinga kan serok kalian mas sambayang matetelan po Yesu pangapil abaki tumangko na daikan mas sambayang tunakua wambe kita osruga kipalako ni pakala itu sama anak patalo tu parentami anak pak porre yang bilang tek nino susi daw sruga bengkan itu sila sanda ki kande alo yate siapa ada itu salah budangki susi kami pagari salah atau kasalan lako kaleki siada amir orang kandiroso salah di danding pala kan tak narantangkan dia atau begitu benar kamu tu nampi parenta siapa malabiran saya lakona amin. Tapi itu kami membantah. Tahap pengen itu makaluan atau nino budak patu usaan. Kedua atau nino budak patu usaan. Apa mana sena buang payahlah kabitukan moinang tapayang molangi narerung kamakambang apa dolenduk banget tindak sariran nabuang tindak sariran nabuang pangalu matutokna
Usondai kurang kambang barang langka masusah. Tenabu bukoh tu bara nakabu malilina ingaralangan gaun tindak sariran nabuang rupa sandang elona tanda kadoro nabuang mangkana alu membuang tak mau amu mangkana dan membuang pangalu matotona usondang renggamban barang langka masusah. Tak turanu moy dapit tuklalanmu goe ko kapat konganan mutumeng kamalo mama sentongan tubuang yang pemakana tindak sari dan nabuang barang langka masusah tindak sari dan nabuang pangalu matotona usondai urang kambang barang langka masusah. Lagu langka Tori pangulan tekam susam perlu ke pemututu atau manusia tarinya tidak pasak. Anna paaka masyan namara puang matua paaka bro na Yesus Kristus na parondong na pina masalo patontong lo si solang komi lompas sake komi tote mo tontong saya lakona. Amin. Tori nang kapenanian Yesus metamba emai komi. Yesus metamba emai komi oleh tulang katuan dami pusarangi karena matira komi mai dakong inang laparan nuki dai modo sarapa denantar si sola Yesu lang arangna hinan matotongan may mo komi masola nasa anna sende tongang penamu turu mi Yesu dabu bata malemo komi mai datang inang laparan nuki tai modo sarapa denanta si sola Yesu lan arangna inan matontongan bengkilalai larang dongko turumi tupa porayana berang ini tu betambana may mogok anakku datang inang lambaran muki tay modo sarapa benanta si sola Yesu
Berapa dapat itu kami nembak. Sitela nada maaf.